Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholahil Choacue at Quasquitzin. Junsut kuchik yogin chishkeba la kulbal salqaqahela insolok sa lisantilhu. La isaralux utyoqin chakush benikil chiruli junkamokain. Lish holomil qatsolbal chiruli kutanain nashche. Lish testimonio likila poyena. Akshqabi chanru nakkiatinak liqwa Juan. Shqabi akwi chanru naklikyukwa behakwi kiatinak chirish resh kebal sa akhlish kaheli qaqwa Jesús. Toshi karan salihu Juan capítulo 7 versículo 37 ut 39 nashye. Sa rosohik linin sa shnimal shkutankil kishtiyali Jesús chishaqsho ut chikaush yamshkush. Lita chaqiqre chalqaqwikin ut linapa bank kwe chiukaq. Ho nashyeli santilhu shnimail yoyokilha te elqrikin. Kishtia in chirish li musiqeh li teshkul li tepa bankre sa likutanaan toh maga li musiqeh shbanak li Jesus toh mahi na nimag shlokal. Arin yoko chirilbal chanrunak na baleb li poyenam ke ok chishkwech inkil rish li qaqwa Jesus rikineb li ratin li kishye. Abanan kwan ke bakwi ke yokre haan tsaqal li profet. Ut kwan ke chike yokre hana in li Christ. Aban kwan ke bakwi ke yokre maaran tabi Galilea ta chalq li Christ. May katabi nashye li santilhu nak li Christ ta chalq chaq sa shtianqeb li ralash ka kholakh David salik alebal Belén barkwi ki kwank lakh David karuni ke rakhshye balqe li versículo in. Li raqala in li shqil sa shtaqik chirish nak barchale nak chaq li qaqwa Jesus. Kama anta kuina qinkane ke shnaw chishkhuni li profecia chirish chaq li qaqwa Jesus. Utinga akhkuini ke shnaw akhbar tsaqal li qaqwa Jesus. Salihona laan na baleb li kerah chapal. Sali capítulo 7, utsali versículo 46, nashye. Que chaqo ke blak alenel. Ma hunak kwink na atinak ho na atinak li kwinkaan. Chanke. Hain resh chaq benkileb la fariseo ute blak judío nak ke taklag ke shtakleb alenel re rash chapal li qaqwa Jesus. Eblak alenel moko ke chapta li qaqwa Jesus ut maga ke rakhre maga ke shbanu resh banak sajso banchiklish ole rabinkil li karunashye kahonak ke hosqok eblak fariseo ut keshye mashesh balaqi kahkwila esh chanke breb. Ahí nakataw sa versículo 47 ut sa versículo 50 na chakben hun reheb lishnin qalebru kwing na bilebru shkomuneb li miembro re li Sanedrin. Haalah Nicodemo li kikulak rikin li Jesus chan shbengwa kishye reheb yoche atinak rikin li shkomunileb. Manarakok tabi atin li qachakrab sa shben hunak kwing chitoh mahi na abi kaan ut mahi na naumank li nashbanu. Arin yo chishkolbal manakshjalbal shkolbal rish li qaqwa Jesus. Saeb li kwib chik li versículo nashye 52 ut 53 ke chaokut keshyere mala atak kwiach Galilea tsili rish ut takere tal nak mahun propet na elk chak Galilea ut li hunhung ko o sa rochoch. Na baleb chak li komun sa li hona la in ingane kesh tauru li kadu jokep chirab inkil eblish ninqal sachbach o leh li jokep chirilbal usta chishkhuni la in mahun kwari lomeb utinka keshbab. Hoganah kwish qakere dal chanrunak eblak alenel moko ke rakhtash banun kilik aruki patsekreheb ke taklak chishchapal li qaqwa Jesus utane moko keshbanuta. Kaut akshqabi chaq sahun reheb li qatsolbal naqtuh mahi nakulak lishhona lil. Sali versículo in barkwish qakere dal chanrunak liqwa Juan kishtsi bare talil chanrunak liqwa Nicodemo kichaq benk resh kolbal rish liqaqwa Jesus banak terah rakh chapal aban kishkhul dikareb nak kwa khuli chaqra barkwi nashtie nak mokote ruqta chiraquk atin sa shben khunak kwi toh mahina naumank marilik chikyal nak haan lishbanu ut mashkuluban likamk karuna ka koslalat. Makishkul li qaqwa Jesus ho lah kolol re lah Nicodemo. Ustanal lishbanu hom liqwa Nicodemo rubelach lishkamik li qaqwa Jesus
manak lixtialbal xkolbal rix liqaqua Jesús chirueb lixkomon. Moko jualnimta, habanan likixbanu chirix naqakxkam chik liqaqua Jesús. Hale jual loq likixbanu liqwa Nicodemo utrikina in kixkut lixpabal utkixkut naqkixkul liqaqua Jesús jo tzaqal liralal linimaqkual Dios. Karuna raxkana bangil qay liqatzolbal chiruli hona lain. Maring ano koruan chixtawbal ru jo nabalep likomoni nikixtawru utnak na chahko chiku naqaxkana bangil uchyebal mokonita utaru kanaq chikaman. Abananin ka laina kwa hawakbal shpenkwa pats lahatin reliqaqua Dios. Shbanaqliratin liqaqua Dios hun naqik manak hun taetambil rikin hun li iyah ho hun reheb li khalqo kilru atin likixseraqi liqaqua Dios. Mada nakakwek alat nakchaah chakush tawbalru sik hunak likumon litruk chateng angkil. Makana bakwip chisachk liqaqua inkanaraha anakwikin. Liqaqua kikulung karin sa liruchi George yalsa kabalaat. Bandiyo shakwe naqshinagwach bini chiruli hung kamukain sa liqaq angel tsolok sa lisantilhu lain saralux ut nakatkoy bini sa hunchik lihonal.